We are happy to report that the lines are now being charged, and overnight and leading up to tomorrow, the areas that had a challenge with water pressures would have their pressures restored. Le mororo go dirilwe netefaletso eno, bontsi ba dikgaolo tsa Johannesburg South di ne di santse di sena metsi mo mosong ono. Mo lefelong leno la go tlhatswiwa ga dijanaga, kgwebo e ne e emetsi. We normally use this car wash. We know that it's a 5-star car wash with a lot of water, a lot of cars. There's a lot of cars here all the time, but right now there's nothing. We just filled up the Jojo tanks like we normally do as a reserve, you know. Business is bad, that's all I can say. Yeah, we're not performing the way we normally perform. Mo lefelong leno la tlhokomelo ya meriri, go ne go se sepe se badiri ba se dirang. According to their information, they told us that by yesterday at 5 o'clock it will be fine. Unfortunately, we don't have any water now. We can't do anything. Dikgwebo dingwe di ne di na le marothodinyana fela. Now we had to remove food that we store here to keep fresh, just for us to consume our manzi, and it's not good for a business. Mo kgwebong eno ya ka go tiro e tswelela ka bothata. Rand Water e rile Johannesburg Water ke yona e ka tlhalosang. Fela mogala wa bona o ne o sa arabiwe. Kabagare Rand Water ya re kgwetlo ya metsi mo borwa jwa Johannesburg ke ka ntlha ya methamo e kwa tlase ya metsi mo madutswelong mangwe go akaretsa Forest Hill le Meadale, mme seo se tla tsaya nako go baakangwa. Rand Water ya re methamo e kwa tlase ya metsi e ama madutelo a le mmalwa a masepala mo Johannesburg.